Mga kapuso, ato makauban ang pambato sa probinsya sa South Cotabato sa taliabot nga Great Man of the Universe 2022 pageant. Ato siyang kumusahon kung unsa na ba ang iyang mga pagpangandam alang sa mong pageant. Mayong buntag, Jupether Franco, welcomes at home with GMA Regional TV. Hello po, good morning sa lahat and hi sa lahat ng nanonood. Thank you so much for listening to this. Kumusta na ba ang imuhang pagpangandam alang sa Great Man of the Universe? Actually, grabe ka pressured. As in, grabe gid ka pressured kay, of course, national pageant na eh. And ang ginadala ng mga pangalan, di lang siya gamay. This is whole May. I'm bringing the name of the entire South Cotabato. And gusto gid na ako buhaton akong best so that pag-abot sa national stage, mas showcase gid na ako ba ang talent and skills, everything that South Cotabato has to offer. Kumbaga, I don't want to disappoint anyone who's supporting me in this pageant. So, grabe ka pressure. I need to prepare physically, mentally, emotionally, and I need to brush off all the stress so that I can focus again on the pageant. Actually, Great Man of the Universe, this is the first of its time. Kumbaga, this is gonna be the debut of the pageant. Great Man of the Universe, Philippines, meron kaming 5 titles na pinaglalabanan dito for the international competition. And currently, merong almost 50 candidates competing for the title. We actually started 108. So, nga namin kadaghan, 108 yun may kabuo. Then, nag-online challenges get-trim down until karon up to 50 candidates na lang yung nabilin. So, all of us will be competing for that 5 titles. And grabe may pressure pag sa mga samungatanan to give a really good show considering this is gonna be the first time of Great Man of the Universe. So gusto po na mga dili po ma-disappoint ang tanan niya maglantaw because everyone's really looking forward to this grand show. Alright, Jupether, alang sa kasayuran sa itong mga kapuso, unsa man or unsa ba ning Great Man of the Universe, unsa ba'y katuyuan niini? Parang all-in-one yung focus ng pageant na to. They're looking for ambassadors in all areas of welfare ng society, from sports, education, to charity, to environmental protection. All of those meron silang mga titles na gustong ibigay sa mga mananalo. So ibig sabihin parang general talaga yung goal ng pageant. Ang goal nga ng Great Man of the Universe, inuulit-ulit talaga sa amin. Shout out sa director namin, sobrang ganda, sobrang galing, sobrang bait. Mrs. Shandy, thank you so much for creating this pageant. Again, her goal is to create the pageant, the best male pageant of all times Pilipinas starting now, who targets all of the advocacies possible. Alright, Jupether, unsa ba ang adbokasiya nga imuhang dalhon sa maong pageant? Actually, nag-volunteer mong good ko sa isang organization. Ang tawagin nga na Batang Star Philippines. 9 years na ata. 9 years na ako nag-volunteer sa ilaha. Tapos, sa mong ginabuhat, dati itong may pandemic, mga weekends, nagatabang sa mga bata, nagpakaon, nag-aatag school supplies. And I've grown to love the street kids. And kabaluma mo nga, ang nagbuo atong Batang Star Philippines, street kid po dati. Na-meet na ako siya, na-istorya na ako siya, iyang story, nga gikan sa pagiging street kid, eventually nagkatrabaho siya, naging successful. And gipili niya nga magtabang ulit sa mga street kids. So more na-inspire ko nga ito ba nga, pwede ito ay posible gid na ay mahitabo ba diri sa mga bata nga ni nang tabangan lang nato sila tagal na maging butan lang ta sa ilaha tagal nato sila og chance kay posible gid na ay mahitabo sa ilang eventually sila na pud ang makatabang sa sunod nga generation. So kato na inspire ko nga magsigig volunteer dito and I plan on bringing on the platform on national stage. So if ever man I've given the chance to pursue an advocacy as a title holder, sila gid ako ang focus sa mga street kids nga to. Alright, mensahe ni mo sa itong mga kapuso viewers. Go ahead, Jupether. And to all of the Mindanaoans out there, to all of the South Cotabateños, I am asking for your utmost support for this pageant. I'm bearing the name of South Cotabato, bringing it on the national stage, and I really want to do my best to represent the province well. I will give out the best effort that I can, and in turn, I'm also asking for your support kasi any achievement na madadala natin from the national stage. Again, this is gonna be the first time, and we're aiming for the first ever crown of Great Man of the Universe. And I'm really aiming to bring home the crown back to South Cotabato after the day after the pageant. So I'm really looking forward to your support, guys, sa mga sumuporta na to the online challenges. I won't be here ngayon kung hindi kayo sumuporta sa akin. So thank you so much for bringing me here, and konti pa guys, konting push pa up until the finals this November 13. Daghang salamat sa panahon nga imuhang gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping kanunay. So thank you so much guys for your support.
Kini ang At Home with GMA Regional TV.